Asempa FM. Ala fogu so awuti Asempa minute du nwatwe aba pa du mienu ho we kanawu esanse ensemfo eyahi enema bi entwa ye enema bi enkoyie na ya ntretre ne sasa timamufo a obi ani wo baba ya mayen enti na aya ne ani abre ho na ya betena ne abobom ne ya ka bi a kire mpanifo na mpanifo nso ahwe so abeboa yen Asempa FM ne edikan a medi dikan eye na watwe ewie ye me ko kwawu na menam kwan no so mitimi hu se cars bebre na asesei cars akese na asesei si kwan no ho ebi wa me konesi ho me ba no pay da so sisi ho ye okromo ha ye mra bi ba se ye bebre towing levies wan ye be twetwe cars minim de omo ye na akufu ado omo boli de kakra na se da bi manya mfa ma biom accident bebre sisi Accra Kumasi road no dodo na ye cars asesei ebi wo ensi ye kra careful mu pa na articulated track asai na si ho na obi ayi nani na nkrofo bom na nkrofo very bad minim se ye wo tim bia ya amofa kwan no so ekwe se bibia etwa yie e wo ye kwan no so ana mi boy approach fo bebre udu approach ni agina ya sa nti sa niam no de mo hwe na emfiri ho amagana fo ho ntom mi jiri se 30% of the accident is wo kromu ano e sa cars na asese no aka ho car safe si kwa so e de ne ye to free ho se car safe si kwa mu a ye to free ho amaman a omayiro ho so mo bobra amaman omani abre no menye so se cars asese esisi kwa mu sa se oba Holland na America now na N1 I say obi atikulata asese wo amade achi yeni toyin ka okrom hana nanado sa wo hwe na se sa toyin yi na de ba beboa sa fabra ngana fo de ska bia ni wo ye penitua cars no ehwie mojagu pa e wa Accra Kumasi road ne so cars akase na asese si ho no ehwie mojagu ebi wo so shi si ho anya triangle anya hwe eno ne se ka ni si ho eti so frɛ kire baba ka se bi e ko na e ko slow wo ba be ho ansa na wo se asai ene si fra ko so what you say obi ti bi kura ye overtaking of course e kwa mu da ho na e ka asai si ho kum esi wo kakra e ye okay but esi wo days dia entasum a road like Accra Kumasi road is one of the busiest road in Ghana akwa no kura enye papa akwa no asai akwa na asese no kra no eno na nchen na cars nso asese esi kwan finfini ya record accident ayemre won ya record accident ayemre yemu facilities ye ni bi local hospital kra anybody that form sa o ma we ya so nso ya wono yemu msi ya ne ma se be ka fracture ya sheda so se si awde wo na makra road utie me kai cars nko a asese esi kwan finfini so unya kwan etu kwan free Accra ha Kumasi na o kwa me ma assignment count the number of cars asay articulated trucks akese asay esi kwan finfini so what you say e woni bi wo ha enya nyame na frɛ yen ene yen samfo na kunkum yen omo ya mse nyame na ma nyame na age ebi wo nyame na age articulate si esumu ekwan finfini triangle bi ansi ho na yan twemfiri ho obi dika akobo mo se nyame na gie na nyame na age ma nyame nye hwe
ɛyɛ negligence nyame nyehwe ɛyɛ emra enya dwuma ɛwɔ ma we muntia se baabi emra ya dwuma obi ka asaya ɔmfa nya ho nkoda ana no pay say ba ko de ɛkwan nim wɔ no mugina ɛyɛ ka no atibreta na asai esi kwan mu no ana nipa mienu egina ho ɛyɛ no wɔ kwan mu hwa so what you say won hwe ye pa na de ka akɔbɔ obi ebape ni akabrofo akese obonsam a wada awiakete ni akonyane no yeso obonsam na ekɔ so accident nanso muro fi se car asase ho akas no nyim firi ho I'm saying Accra Kumasi road because and I am tell you so meaning say is the other roads no any different aflawoni ade me just say me yes so ho so sa na car asase wa ni yi ani eta say 24-hour towing service akwa akese ni nyina so akwa akese ni nyina say 24-hour towing services ho kan say ya mani si o ma de enche ya ba be ye free ho where dey be si ho sa me say me ko na bisisi ho makodi 2 days e wo kwawu me ba da so si ho me free kwawu ba no e da so si ho se si ameka say enya ba ko nya mienu ebi okwa careful so wo branch careful na atwere wanim to you bia wo top speeder wo hwe ya na wo de akwa akobom awia kra da nya hu se anadwo aka san o ka say si kwan mu a esa so nim se emra bia ni ho amani ni ubedi nti ni wo jam ka na si kwan nim ni wo ko pe ba bia da ha obi ka say pa no to akosi ba bi obaje de ka no atua ka na nsemu ni ana ya auction ponche e tema easy o say fa ponche kra ene nam krom basa basa ya kire o ma auction wom ponche for ya kire ho letter auction ade nti am ntse cars no enkogu ba bi na wo be fa the car no atua aban na mpeto yin cars ni bi ngu ho 4, 5, 6, 7 of them Accra Kumasi road 24 hours uka say ya no afre ni abefa ko say oni ba ko no so amfra na mo nkasa mo fa so na ko tema free ho wo ba wo say aka ya boni atuaka na fa aka ko how hard is that na go for innocent people are dying just like that all because of being in the juma ye 030 221 6545 030 221 6546 adewe ahadwe yaka ho asawache ka say esi highway so obia se entry ho na mon akwan finfini Accra Kumasi road na kwa brane agina akwan finfini asa o repair car hello Oboade baja good afternoon ajana wange mi fese kwa benya ajana yanko yo moni ajuma Oboade ye impeyifo na nyese omunti o omuti ni nyina be ya bro ni yese zabraba e de na esi before sabi aban be ba mi kan se omukosi ba bia o ka se ya beto akosi yo na obetua bibi kaka na wasiesie na odi ko bisa se sa de na agenda na de na akosi hia na ankosi aga ankosi hu very good omuba manu de mi kan se omuka se no mu ye bi wo ye kan se dobro so amasama kwan so ade mi ko twem Oboade ma mi kan no kwa mi de so hum na mi free e ho nyina efu anye adwuma na mi bisa se adenti oh mini abema money adwuma adwuma das amen time hello kwame no maja agbere funi oh na agbere funi te won ka che no kre na mi sum hu ati sure mani aje oh me das this talk no ai ma she coat kakra that coat no pay $5,000 na fire me uncle that's it ai bra kwame so be kaya kokai ko chine kai just one group of companies say omudi cars bi ba ko hasa na tie omom betra mo radio station hasa pa ho analysis about just one group of companies so be kaya papa di cars ba ko ha e di ambulance ka ho so bibi se si a on be ye fi ho afi be we chase kete otie atma politician for ni ko bia a business partner for bia omu jealous e kafa say omu de omu nya accident panel de helicopter ko form nti omu se da nwe ho papa uko tema moto ya yard no cars ni go e proper yeti gana ha ya dane hu ayi koto so unia ya di minute omu se adipa e na sanya una o yeti na o ti sign enti sana be sinu sana be kono ofi aka anase tema e kwa the same thing e ko ba bia nanu stage we come first several times aka ho asem say ka say mo buy one announcement be break
nanu te ba mutu se kan se so kwa na di bande wada kana se pa se obi oda self contain mi hu bia no pai o de kata saka na ase na se no da se e empayfo na mo ko ha especially so my own politician for na mu ni omu bo bra bia Ghana ska no meti se mi ka do so omu dwo ma ho nya no kreda omu dwi o ma we hu da omu ni adwupe be fa o ma we hu enti sa na be ko no enye feye pa se from Accra to Kumasi e kwani nye Accra to Kumasi one of the busiest road enye feye enti e feye mo because of what omu ni business minded omu ni engineering minded the omu ni a degree school be was so be o ma ko bi now omu last year omu ye law omu bi no be radio station na ye hu o ma na so ba bra sa na be ko no o agbede fu me da se kona obi fufron so amra wo so betimi afre 0302216545 hello about the first bozu I'm sure when we see obo nyame sha won so yanko been the man me ka se fere kukuteshi yo kwame aka wasem na kakra na masan kwa akoye investigations na ka mebo na so asem kakra kwame me ka se wo mamu na wonti atasa and the one yet man mu papa but after say you did task na yere ukomu na wutia no dem fa so na wanga sa task na wotia usanya pa so efimu so ya say that to in live na ka omode ba no anka ya de papa but a job for the boys obi pesika ko go obi bottom they job for the boys anka kwame ka se gu kwan so na ye theaters na ye yika se because the bazens babrazia one the chief person pa kodo but job for the boys ye because obi bottom na ye jeji Ghana 40 mamo 40 car akogo ba ko pokotoku na ba ko fa akodi anka nya sa ye tetima mamu ye taxpayers money opening to make the turning abusian for at state minister Bianca will not just start play no ko ade papa kwame on friends Ghana card ayeye why who be no kwa na me kan wasem wa ha ame le jokuku am mintimi wo sa hankwa na nkwafo no mo yesa ade na wa ha o mintimi because make me catch your sentence bebre makokọ akwanyina ade na mo ye ame wo ye card na wo sanko mi ankasa kura me sanka me de 1 month ni ozo de 1 month ni 1 month ni ade maame kwa na me de 3 weeks maame kwa na obi mra da be ne sorry so na ko 1 month maame kwa na obi mra me de ayi akura 1 month me sanka nti de twon no obi ade me so 3 weeks ni ade maame kwa na obi mra kwa ame yo bye eba cha so betimi afre na ye di nkomo Facebook fo no so twagu o Facebook dwumade e betimi ahwe live e wo Facebook at Asempa nti ko Asempa 94.7 pa obehun se edwagu abehwe bibia live so what you say eno ho asem no wo so betimi afre hello bacho good afternoon sir ajam bacho di ni bia free from Kosiba ko mi kase fra desu desu de utafa kwa no so bo me nkomo oh well there wo kan be bia e wo ho na me local announcer wa ha that same way especially adaba for dia misisu nka and the woman say Ghana to me hu de hayen Senyankopon aye me hu Senyankopon ye mistake no bobu di new me ntiasie wa man atwen aburofo no moje the same moje na ero no wo mu the same moja enebo omusua enema bone de betamo enema papa na abofo ne ye fo ba kupo emma we mu ja eso je mpa ni fo se do bi kan no minister bi nya accident ye the helicopter ena ko fa no e fly no ko hospital but here ni je onwu ehia fo je onwu sat ai system na nke de ba no na nke ye pa na nso won Ghana ye MPP NDC wo ya tade wo ya ye betu atia na de otiso no na kumatu na Nadu wasn't bold enough to implement that said the yo mini ameda wase kona odifo so hello rap am your body yes opareni na pa ma radio ni confirm kakra mpacho ate bra ma na confirm so kwa me nyame asundwe nka ho nka ho so yanko kwa me he ye mpanyfo o say ameka omani nwu ade kra Ghana mpanyfo esan say ade papa be bayen timemfo ni nsemu no aya omonta empe mayen enso abrochire amutu kwan amoko no so ade ase eniama pa na abrofo ni ye na timemfo ni nyina obi ahe de ensa akadi
hwɛ saa cars ɛsɛsɛsi cars na ɛwɔ wura driver fo so ɛsan na drive nti sɛ ɛsɛe a me suhum kwan so me na so deɛ woka nyina saa deɛ woka sɛ fitafoɔ no yɛ no ɛyɛ teterɛ suhum kwan no mu wɔ no mo teterɛ na fitafoɔ car ne sɛ ɛnyɛ nnɛ afei na wakɔfa fitafoɔ no wɔ gyina kwan mu no wɔyɛ nti sɛ towing car MPT region commander no sɛ mohwɛ na mo program na car ne say some man crofo because police for back one so MTT for back one so e ba motor check ndi won fa hu ni sa mama wa tie tin na nipa no ma charge no so that say akomo dey see baby no ma charge no because onim say nya dey car no betimi apia no ma charge no no dey see no akoye den wa ye na adwuma because esi onu ma e hra kra bebre instead of say ba won pen for no bi anka won nti no wo ma won ni nkon na won dey won ahwe na won ahwe sa amra na e dey aman won hwe no won ye na won ma emra nye ketini wo Ghana kuro wa no na eyi a won na ye betre mu ni yakanfo e sense won na ye besan abo mu kiri so no omunya de panfa man den kra na ya bro fire bend them in professional men so am say see am fire no so am hello good afternoon bacho good afternoon we need be free we Raza Kosovo ne Kosovo yanko kofi we nyanwo road den the we ya na kosi by be si wa penyi bi na nya den do ma obo so mbe rahia ma o mai by e timanfo na nya den bi obi an rush ade e koso a enye nde eti se obakanda highway ha ye di class eti se obasa enye ma se parking road on so still oba ho no ma ye di class parking enti enye nde a ade a ye be ka omudi aba si omukoye yie ade asi omuto ka no mbiako still a omakojuju nwa ye hu di aba obi a disaster na ade asi no boto na ode akotena ni si so omakoju kwan no duro ho safu beboa so omunya hwe ho ntia afu enti obi a disaster no bo se wo the man for 2 years and a 1 year won't say that's can be a gesture button. Ugusweti Asempa 94.7 medini kwa me body adwumadie your friend Okanawu na nankoma yedi ni se kasa etisi highway so asese ayentwi firi ho ebi wo omugina kwan so ana mo ye ye bisa senti prosifo enhunu empanifo eni aniana ana nkomo ne yedi wo so betima bam na yedi nkomo ne bi hello bacho good afternoon Bacha odini baby free. Wa from question first bacha no. Okay, ba kwesi yanko. Okay. Masa asamno yo bia se pen. Obi a ka pen. Na mpocho. Driver na wa so kusaka na o ka na ase se kwam. Sabi. Ini nyanse bia da ka fofo soroba. Fitin. A ka ase mo aba fro. Into wa was one hu hiaw de igina car na im kurare yan ka bi botum wa baba pimo mewu in fact that's a pan the kan so yampa you da bia ya ka ban ye nipa ne so but onipa de ode pema na oba ye de ope abrofo mu abrochire nyina omunyansemfo mbedi o but the system will not allow you madam for bia won no way o say wa bro abasa da bonten kwa ye say da bia ma won na bonten. Hello. Good morning. Bacho, good morning. No pay the topic out there, but who here you papa. Ya kind ye shiri enkwan was papa. I was in campaign for to me to kiss a measure in Quebec near boy. Into a month mean fat towing car. Bakumi and sent to Kumasi Quans to make the Quans Manu civil life kakra. Me say accident is you Kumasi Quans near there. Bubona, ye say, ya party cars, Esikwan. Only panicas of Fanwa Pena Oshiaka, of Fanwa no Shiaka. Send okay, and Radie, ye said Mrano and Suanam Rani Dua. I was say, ye clear it middle farm Raquanso. Madam for Italy also a year late no kwejuma traffic red or before me no actual ni lunch time on one street no come office wa kwakutia on came my meden ye me friend and as ye stop no kwan so yes ni penalty ni be kosro nti e wo say em pain for omusu tutu kwa omunim sa ne ma yin nara enso da omunye bi o memu amen hunto en so enso won be highway mi sha akoye e friends and birthday party o no aba. That's it. Na se na me kan no. Hwe emran na betima magana ayeye. Hwe babu mu kura no Israel for kura ye mo mra. Eti etotom na ase a Ghana be koso aye basa. Driver na the car say no onim say. Okay. Hello, how there? Yeah, councillor. Hey, be ma so ma kan. Me ya wa sem ba ko ko bosu you. Sa wa nke bi kun.
Ehuopo, Nanya Yimefim, but here, about it. Only Kroimu, and I started project India, I did buy DP to India, I did buy Chrome say, maybe accident car, sport vehicles now, and a zoom line on board who got Wakoto machines now, the weather here. I a passing airline. I assume you have a okay. Ghana for some Muntia, not Ghana for some Muntia. Mommy, and another the OTN, and another the today, Papa business or training program I call t-shirt I printing you call the 10 regions training now, Uncle Tiaga. Papa Yaman to a global CNN. Protocol for a machine to me, 12,000 ton articulator. Yes, entity but science we don't want to pay for any service. And I second buy no better and the car 30 over Korea for fita. We any year or could be a center. I want if you cross it back one so you be a center, you talk car near the call. You're calling you on what you. Why are we now crying? Why are we now crying? After the pushing you know, about there. What should the process of getting commercial drivers? Oh, one of the useless things you do in this country. Nipadi mates, all the mates no would be a swine. Now I knew about driver. You know, be now, or your driver's mate, you know, on no control driver, on no casa, away, stop, on no indisciplined or control driver, no. He grows to become the next driver in the car. So when you give irresponsible people to drive more commercial vehicles, we will die. The third thing is this. Insurance companies are wicked in this country. Very wicked. Very, very, very wicked. Councillor Medase, where the topic where they mentioned here one-on-one point watch now, you about to us when Yamra, Nwaba, University and say, fire for fire, ambulance or asun. We didn't come your body away, Canoe, sunset, and some phone. Bye. Bye.